Hari kita itu laporan secara moroka, jadi terus menjadi sering aku berdoa. Siapa nusa?
Madiba na kwa pepe. So hapo kwa sana kwa. Sasa mimi ni hapo na ilikuwa mwanaume atwala kwa watu kwa. Anike kwa kwano. Sama yang terkono waktu orang ini ada sama yang terkono bertani ibu itu ke Goora sebab itu orang lewat tu aku ini waktu orang itu tuh ya bana berarti mereka boleh makan semewotu bana babor kata mereka kuano
Se sengwe ka ra isantse ba baakanya phutego ya modimo e rategang re gorogile mo nakong ya gore re tseye mma rona go mo isa ko motseng wa gago wa bohelo re kopa modimo gore a re etelele pele jaaka re sa le re mo kopile ko tshimologong gore e nne ene mogogi wa tiro ye e nne ene motsamaisi wa tiro ye mme le mo nakong ya gompieno re tshwanetse re mo kopa gore a nanne a re etelele pele go fitlha ko bokhutlong ja yone gonne ke tiro e e dirilweng ke ene ke tiro e e tlhodilweng ke ene a bona go tshwanetse gore a re godise mma rona mo lehatsheng le le ka kwano jaaka jalo go raya gore sengwe le sengwe sa tiro e se tswa mo diatleng tsa gagwe re setse ene morago mme ke re a re obeng ditlhogo phutego ya modimo re kopeng tsela mo modimong ka leina la rara le la morwa le la moyo boitshepo modimo wa rona mosoko wa letsatsi la gompieno modimo wa rona ra motsa mma rona modimo go mo isa ko motsing wa makapela ko modimo go sengope yo ka mo etelang ko go one ko a yang go nna le lenyolo ila gagwe moengele wa gagwe yo tsenga tshela le ene e le ene yo tlabeng e le motlhokomedi wa gagwe modimo wa rona re montsha ka dikgoro tsa motse wa gagwe o bopileng ka diatla tsa gagwe modimo wa rona mme rara re a ke modimo wa rona o mo amogele motlhanka yo wa gago a baengele ba gagwe ba mo tsele go sehubeng sa ga Abrahama ko Abrahama a tla mo gorosang ko ba ko go wena modimo wa rona gonne modimo ke motho yo sa leng a go ikgethetse go tswa go tshimologong mme le jaana o ntse le motho yo a ntseng a re o modimo wa me nna ke motho wa gago mme modimo a le mo nakong ya gompieno gonne go nnegela jalo
a le mo gompieno modimo a bantse a go tshepile mme re ra mo rapelela gore ga na le tlolo nngwe ya kileng a go e tlolela modimo mo itshwarele ka mo a kileng a ile ka teng go sala morago go gata mo dinagong tsa ga Keresete modimo wa rona o supeditse ba bantsi lesedi la gago a ba ruta tsela ya gago modimo wa rona ra re a ko mo amogele ka diatla tsa gago tse di bothitho modimo wa rona ra re a go kopa ga re go laele ra re motlhanka wa gago ke yo ra mo go neela ra jaaka o mo hudisitse molatsi le le ka kwana sala le bana ba gagwe o sale le motse wa gagwe re a itse ra gore wa itse gore o ba tsetse motsadi setlhare se ntse ba se ikanya setlhare se ntse ba se kwa moruti mme ra itse gore wena o teng modimo ga wa ba latlha o ntse wa ba bona mme le bone ra re tsenya mowa wa kgalalelo mo go bone le bone ba nne ba re modimo o modimo wa rona ba seka ba re ka o re tsetse mma rona ga o sa tlhole modimo wa rona ba nne ba go ikanya ba go tshepe e nne batho ba gago modimo wa rona re go kopile ra re telele pele o tlhole le rona o nne le rona go itlharago gore ga ko motsing wa bohelo wa gagwe ka Jesu Kriste morena wa rona ra rapela amen, amen.
Rane bakabutari erkatut kasihela arenteran nahase batadi baipakanye tsego hatso moseya motsadi ora pepeng motsadi ora mono motsadi botokora Kgakatsi re bo re ipakantse go ha isu Aren't sensing la batsadi di Roko pasehela 132 Moroma 132 Moroma Swajwa Lucy,
Ke a leboga Phutego. Baruti ba tla ba thapelo re bo re tswella le thulaganyo. A rapeleng Phutego mo leina ja rara le ja morwa le ja Tshepo. Modimo re tsho le mo mosong le modimo a rona ra go leboga. Modimo o tswang kgakala o na le rona modimo go sa re o re belege modimo ka bonyane jwa rona mme kana ha lo etole khutla go le hatsi modimo motho ba ka go gae ke yo mme o ntse itsamaisa modimo a rona re mme mo patelong ya go ntse iphala modimo a rona mme ra re morena masego le mathogonolo a togela bana ba gagwe le sengwe modimo jaaka ba laetse o ba hiletsela modimo ba itsetsela ya ba enetseng ya Kriste go ka go sena bokhutlo amen. Ya leboga baruti Phutego thulaganyo ya rona e simolotse ke tla go ke kopile mme Tshegohatso Mosia gore a tle a re he tekodiso ya botsogo jwa ga mme. Tshegohatso Mosia. Hallelujah. Amen. Ya le dumedisa Phutego ka leina le le matla la ga Kgosi Jesu. Amen. Mme Kenewang ba gaetso o lwetse ka lobaka lo lekhutshwane mme tota le ha o le mogolo o le motsadi ka dingwaga tsa gagwe ra borere o ntse a tsamaya ka jone mme hela mo kgweding e fitileng bone jwa mo pitlaganyetsa ka gore na re hale September a simologa ra mo isa hospitala mme he ta bewa go beke tse pedi ya re beke a boraro a bulego mme ka maswabi ya re tla re lebile boipuso beke ya bohelo ga ke ya boipusong o na npiletsa mo ka moring ya gagwe a nthare ke kopa re tlo go rapela ka tsena le Mme Kenewang mo ka moring a nthare ngwanaka wa boipuso mme tla re o boa o tla hitlhela ke seo mme ka maswabi ao Friday sa teng ha ke ise ke chaise e ne le motho ya lona le tlhaga a tsamaya mo jarateng a opela rapela ke re ha mme yo o nka ke tsa tla ke bua ke motlhedi ile ka Mantaga ha ke tsena ke tletsa a sa tsoga ka mo tabogisetsa ha sepatela mme na re ngaka e tswa ka go ha bitsa bana ba gagwe ya ra tswa ko a be gone ya ka go hedile ka Mme Kenewang ke ra gore ke mkhutshwane go le kalo ba gaetso. Ke a leboga batsadi ba tla re ha tekodiso ka botshelo jwa ga mme re na le batsadi ba le bararo motsadi go tswa ko go ra Phepeng motsadi go tswa ko go ra Mmono le motsadi go tswa ko go ra Kgakatsi ke kopa ba na la neela jalo ga ke na go ba tsena ga gare re Phepeng. Ke a leboga morabisi ke leboga ba ditlogolo tsaka ke a lemoga gore ba makanyetse sentle mabone mme seo sa itumedisa ga re itumelele loso re itumelela hela ditiro tsa bone tse dintle tse ba di dirileng ba supa sentle gore ba leboga mmabone jaaka ba dirise matsapa ba belege ba godisitse abo ba ruta
a bo a ba nyadisa mme tsela e ba mmakanyetseng ka yone e a kgotsofatsa ebile ha ke mo sheba mo letloleng le la le mo go lone le kgaitsedi yake ka mmona le montle a bonala sentle gore o kgotsofetse ga ngongoregele sepe ka gore ka nako e nngwe ga o shaba motho mo letloleng tlhela le gore o maswe a bontsha sentlela gore ebile ga a kgaogana le botshelo jo o ne go na le sengwe hela se a na se ngongoregela mme ene ga go a nna jalo ke itumetse ditlogolo tsaka gore mokgaitsedi a ke a ba kgaogane le botshelo jo a kgotsofetse montsho ke raya raboka setlogolo batsadi ba gago ba go godisitse smart thata ba go itse se rona batsadi ba gago ba ba kgakalanyana ba go naya tsela ebile ba go gakolola gore o re tlhole yaanong soare o ile a re tlogela mme ausi a sala le lona lobakanyana le seng lwa sepe le ga go ntse jalo le ene o na ntse a losimega ke a dumela mme yaka ke utlwile maabane dibui tse dingwe di bua ga ba ne ba mo kaya bontle thata kgaitsedi yake gore ke moagisane yo molemo ba tshedile le ene ba dira le ene ba tsamaya le ene dingwetsi tsa gagwe le tsone mmaboka le ene a supa gore o dutse monate thata mo motseng o ka lebaka la matsala a re yona a mo rata jaanong ba lo rutile lerato ratang batho ba bangwe le lona ratang difamili tsa lona ba losika re rateng rona bo malome a lona re sa lo tlhoka re sa lo rata re sa batla go tsamaya tsela le lona re sa batla go dirisana le lona le ha batsadi ba lona ba fedile ga ba fela ba teng borrakgakatsi ntse ke na le bone ke batsadi ba lona lo ba tlhokomele ba rra mmono lo ba tlhokomele lo dirisane mmogo le batho ba bangwe lo itshware sentle ditlogolo tsaka ba bangwe bo monawe raboka le mmaboka lo itshwareng sentle ditlogolo lo reetseng yo mogolo wa lona ga e sa le mogolo wa lona ke rra lona lo reetseng yo ausi wa lona ga e sa le ausi wa lona ke mma lona ke ene yaanong o tla lo gakolola mme ke eletsa gore e re ga ntse a lo gakolola le a lo gakolola hela jaaka batsadi ba gagwe ba ne ba ntse ba dira a lo tswa go tlhola bo malome a lona ba tsoga yang bo malome a lona a lo dira sele le sele ka go rialo lo tla henya botshelo batsadi ba lona ba ne ba hentse botshelo mme ba dirile ka thata gona go se bonolo ba ne ba dirile ka thata ba itshoketse mathata nagana gore lo kae ke buile maabane ka re ga ke re lo bana nna ka re lo morafe ausi o tlogetse morafe wa makgakatsi mo lehatsheng le jaanong yaka lo le morafe yalo ga lo dira mmogo le go henya dilo tse dintsi ga lo kgaogana lo tlile go hengwa ke lefatshe lo tlile go palelwa ke botshelo bone ba lo neile tsela e siameng sekao se se siameng sa gore motho o tshela jang le batho motho o dira jang ka thata gore a bone botshelo lo se ka lwa nna borrapelwana le bommapelwana lo nne batho ba ba pelotelele lo nne batho ba ba itshokang mo botshelong mathata a go italetsa
ga wa bitse a tla mo go wena a tla go tshwenya mare ha o le rapelwana o le mapelwana o tlile go helela mo tseleng motlogolo wa ka yo mogolo Raboka o se kwa latlhela Kgakatsi bana tswetswe o simege bana ba ga Kgakatsi o tsamaye le bone o nne pelo telele o itshokele mathata a bone lo age motswara Kgakatsi o nne jaaka re o itse o nne montle o nne motse o tile motse o motho a ka o tshepa ka gore yalo ke tla boela ko morago mme ke a leboga maabane ke ne ke buile ka Ausi yaanong modulasetulong o kopa gore ke boeletse ka gore bangwe ba ne ba seo Ausi ke mokwena wa tšhele re ba kwena ga re ba tlhapeng le ga re nna ko tlhapeng ga re ba tlhapeng yaanong Ausi Kenewang o dutse mo motseng o wa Kgakatsi ha e sala nyalwa ka 1960 mme ga ise ke re utlwe matsapa ape a gore bone le abuti ba kgarakgatsana kgotsa a tla ko gae kwa ka report e bosula gore ga a dula mo Kgakatsi go usula go diregang ba thulana ba kgogagogana ga se nke re utlwe dilo tse dintseng jalo ne re utlwe hela bontle hela ha batla o ne a tla ka record e ntle ko go rona le abuti le ene o ne a re tšhakela le ene o ne a ya ko go rona mme batho ba babedi ba ke ne ke ba rata tota ka gore le bone ba ne ba re rata ile tota ba re godisitse nna a ke bua sentle nka nna wa borataro mo morago ga Ausi monnyane thata mo go ene la ke tsofetse mme le go ntse yalo ke itumelela gore le mo le ene le baagisane ba supile gore Ausi o ne a tshela le bone sentle a ba direla a bereka ka natla a tlhokomela bana a tlhokomela o dirile tiro e ntle thata mo Kgakatsi mme a ntse a ba tsholetse bana banna le basadi gompieno ke banna le basadi ba na le maikarabelo ne nka itumelela ba ka nna le maikarabelo jaaka batsadi ba bone ke a leboga ke a leboga malome Phepeng motsadi go tswa ko gara mmono motsadi go tswa ko gara mmono je le senang bokhutlo Putego ya Modimo ke a lo dumedisa mo leineng ke legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Ke a leboga motsamaisi go mpha sebaka se rra le ha le sedile le legolo ga go nna le ile o ka re le tla ntshosa ka lentsela pono ha morago ga matubako a Mokwena jaaka ntse a tubaka re Phepeng ke gore le barolong ba bahano le mongwe wa mmuha le hano yo ke lebetseng go mo dumedisa dumela morolong ga itsadi o berekile re o berekile thata
Mme Kenewang Primrose Kgakatsi ka gore o re godisitse e rile go tswa ko letlhakane a hitlhela mmangwanagwe a kere mmangwanagwe ba tshutswe mo go ora mmono mmangwanagwe Kenewang e bo mme yo na bidiwa Boshadi mmono Elizabeth le ene a tshutswe ko go ora mmono ke re a bidiwa Bogosi Buile ba rona jaanong mme Kenewang a neelwa batho ba o mmangwanagwe a ya go rebelega ga tsholwa bana ba le bane ka nna wa bone mo go bone mme mo dingwageng tseo tsa bogologolo batho ba ise ba nne bantsi kana ke ra 70 a dingwaga a hitileng ga bo go tsholwa nna mme Kenewang a ba tla Goodhope mo batsading ba gagwe e ne e rile a lekwa a belega jalo a disa a ya sekweleng a se simolola ko papatlo go utlwala jalo ka gore o ne a sa se tsene bokgakala jo sekwele ko papatlo a le nosi o ne a se tsena le bagaetsho bo mogolo a rona e bong bana ba ga rre mogolo bangwe ba bone ke nana boha bomme bo mongwake ba ba godileng le mme Kenewang mme ba tswa ko Tlapeng ko Pihetswane kwa ba ya sekolong ko papatlo boleele jwa di-kilometers tse di tshwarang 10 ba ja ka sekolo ko dikolo di se dintsi e santse le papatlo le Goodhope le tswanyane le Tlaresile o morolo jaanong ba tsena jalo sekole mme ile ka dingwaga tsa jaanong a tla Goodhope ko batsading ba gagwe ga ise ka tse dingwaga tsa sepe yaanong ga ke itse gore primary a itlogela ga kae ho kerekera ka bo 56 ke yaanong e re ka 60 a ba tsewa ke re Kgakatsi re mpe ya Kgakatsi e rile go ntse jalo ka o rebelege ka bo ke moneelwa nna yo ke buang yo bora mono ba monela ba re tsaya mosimane ke yo Kenewang ka nna nae a le ko gore matsala agwe ko ga Khudu ko ga Mme Maletseka ke gakologelwa Mokwena e rile ka 62 re ra Kenewang bompapa ga go re Simon Pepe a tla Goodhope a ya go tlhola Kenewang a le ko ga Mme Maletseka ka ko ga Khudu kako o re ana le basimane ba le babedi ba gagwe bo kgaitsedi a Kenewang ba ga mama wa lona a ke tsora mongwe wa lona ke wena ntate yo mongwe go ne go tetsotsi mosimane a ke tsora ne leina go tsa ne la matshameko mongwe a le mmotlana mo go tsotsi mathaka a o bampitlhetse ke nna le Kenewang go ntse jalo gape ba gaetsho Kenewang a lositse morae le mo ntlong ya ga mmangwane re na le mmangwane wa go hela wa bomme yo o bidiwang o na a bidiwa Modia mo wa go Robala ka kagiso o godisitse le bana ba ga Mme Modia ya rena ba nna le basadi ba ba mphetang a ba godisetsa le bana ba bone ga godisa morahi o wa ga go hela o a o tshotse le bora Kgakatsi o godisitse
le ba masika a gagwe ke ra gore ba gaetsho re latlhegetswe e re maloba re ne re ba rre Kgakatsi re ntse re ithaya re re Mme Kenewang re santse re tla tlhola le ene jaanong Modimo wa gago ko o mo phamotsegela ka bonako jaaka ntwi mme re leboga ka gore ga a sotlwa ke ditlhabi ba gaetsho ga a sotlwa ke ditlhabi o mo tshotse hela ka Modimo wa re tlhokomela o rata gore sejana sa gagwe a se tseye se santse se le phepe rona ka ntlha ya dibe tsa rona le tshiamollo tsa rona tse di kalokalo re tsile go sotlega re okwa re bua go tswalwa matlo gore batho ba se ka ba utlwa dikgangkgang tse di bosula tsa ditiro tse re di dirileng mme Ausi ene ga go a nna jalo Primrose Pepe mme yo o ne le motho o mosepele thata mo maotong a le lobelo nna na mpheditse ka thupa ke santse ke nna le ene e le gore ha ke ka re ke a ragoga nya o ntshubula hela bohabogia a taboga thata balekana ba gagwe ko papatlokwa ba santse ba mmoka le gompieno ba re irile a le ko sekolong a ba bidiwa morwang ka ikhuna ka marung ka go bona se tla di itshelang ka sone tla di itsela ka eng tla di itsela ka go rata makala ba mmokela lobelo lono a na le lone le gore ga go te ko o nna putokwane monna ga pele ga bana go kua lorole a ba go tswana mpa bane ke utlwile mosetsana o mongwe gao ke mosadi o nyetswe ko gore maetso o bidiwa Lorato a re le ene wa taboga o na a taboga ke mara ke ra ena o ka twa ntshia Lorato man ke ka go tsaya hela ditloga jaanong ba gaetsho re utlwile botlhoko re latlhegetswe thata mo go Mme Kenewang yo ntse le mmaarona o na le morahi o boitshegang ke o ke banna le basadi batho ba ra malome ba ko metseng ya bone botlhe mme ke gore batlogolo e re le ko metseng ya lona jalo tlholang legaele la kgaitsadiake le sekala sa le hetoga matlotlo mme re jaaka lo ntse jaana lo kokoanya madi tsatsi le lengwe la ke utlwelong thalo re malome re go reketse karata gore re go pere segogane o e Kimberley ke santse ke ntse jaana ke ise ke bonale ke palame segogane le nna ke seperwe ke lona batlogolwana jaanong ba gampi batsadi re leboga thata gore re borile hano re kokoanetse mme re palelwa ke go bua re ithathata re bona maphatshiphatshi a lo mo a diretseng e kete Modimo o ka re segogatsa wa re utlwela botlhoko wa re buisa botshelo jo boleele ra nna baitshepi jaaka Kenewang ra rata Modimo ra tla ra tsewa jaaka boaroni ra tsholela ko legodimong jaaka bo Samuele a Modimo re segogatse ka Kriste Jesu morena wa rona amen ke a leboga re mmono ka tekokiso e ntle eo ke tsaya gore le mosepelo wa Kimberley o tla kgonega motsadi o go ga Kgakatsi motsadi o ra Kgakatsi a tsamela ka bona ka sehela seo temana ile nngwe hela ya sehela
a go ba ko Jesu Kriste ke go le ditlhako tse di mphetang tota mna ke ngwana tota le gale tla ke itekegela le nna ke goletsega o godisitswe ke rangwane le mmangwane le re nna ko lobatse kwa mme ne re la dikwele di tswalwa ka Friday ne re tswala ka Friday gantsi mme ne re se re tšheba ke la ditšhiko lobatse re na make sure gore last na madi wa gore tlhatlhela mo kolong ya monna na bua brown mo ke le wa ka tswanyane ka ga ke tswe ne ba bua jang mme tlare re tsena ha mo kaleng ha le re sna go etagara motshabi re tla itlhela re emetswe ke kara 20 e be tla yana re tsisa kwano ya go builwe thata ka mmangwane batho ba mmoletse na gona ko mmoletseng ba bohosa ba buile nnete hela e tletseng na gore biditse mma gore kapile thata la botimontsho ne re nna le romara moralo ka a bidwa a botitatlhego a ke tsoro a o teng ke goletse hala botimontsho la botitatlhego me o re godisitse la ka le ntse le utlwa batho ba tlhalosa tota ga gona sepe se nka se tlhalosang go gaisa o to tlhalositse a nne mo a gago o robale ka kagiso ke a leboga re Kgakatsi ka tekodiso eo ke tlabe ke biditse ditsala mme Mamutuka Magashula le mme Botsile Motlhatlhedi ka stanza seo re tswedikisa sehela seo mme Magashula tiro bana ba Kgakatsi le batsadi ba bone ke a leboga mo botshelong jwa me ga ke se ke re le ga ke na le tsala ye ke bui ja ka ga gompieno ke bua mo go kgaitsadi ya ke ja mme yo e ne le tsala ha me nna ke le ngwetsi mo lapeng wa ga mamogolo akwe mmaagwe mme go ne go na le lorato le ne re ratana thata ka lone ha re ntse re tshidile ne ke mo lemogana le lorato a na le botlhale hela jo e leng gore o tsetswe ka jone o boneilwe a rata kereke a rata go bua boammaaruri o tla ba re nyasane mirego ga o bue sentle bua jaana a nthuta ka ene le matsadi gore ke dire se lengwe le kagiso mme ra tshela jalo modimo a re segogatsa mmogo le nna papa na tsamagale a re tlogela mme ga se ke re kgaogane la Ausi ke a re ntse re le mmogo ka le lengwe la malatsi ka ene le motho yo o botlhale ga bo go tla re hela a tswa ko Sedibeng a tla a tshotselo ha ga mme Makenewang e ne le loeto la batho ba Hebron di Tlharapa Phitshane Sedibeng le ba bangwe ba ba gaufi gore ha go tsile fantising ha re tsile go lala a ga mme Makenewang mme ke gone mo re tla beng rapa go le gontsi re direla batsadi ba ka taolo ya ga mme
mme sa le lengwe kgatla re yo mongwe a pakile phaletšhe e budule re yo ha re neela phaletšhe wa moenela he sane tla o bone a itse monna o phakile phaletšhe tota phaletšhe e re tla e dira jang he a re e tsenye mo piseng re be re thothetsa metsi gore phaletšhe ya re be re khuma mme re pese mollo montsi gore pitsana e tla e gotele gore phaletšhe e se ka yaša ga manete ra ira jalo ra ga o mo sa phaletšhe le la ntlha re se bona setori seo gora gore gape ne sa helela gone o e be e le gore ka tsatsi le ga re sena go e o mosa jalo re tsaya lusana lwa Setswana re e hutua re e hapanele gore e tshwane hela jaaka ga e ne e tla re a tla e tshotse re be re e tsenya mo sekotleding re be re a go neela re phaletšhe ya gagwe re e gamaše re mo neela re a ja phaletšhe ka boitumelo ga a etsa phaletšhe wa a rebisa ela bo ngwanaka tota phaletšhe ye kana ne ke re ke a lo lekelela nna ke itha ke re lo tla ira motogo mme ga ya rena motogo e ntse phaletšhe yone ye ke neng ke le o e neela ka yone gore lo e omose ne kete ke a lo leka bo ngwanaka mme lo tla intshwarela mme ke tsala ya me tota jaaka ga ke buile ke mme kana matsala a go ya bele mmago mme ba re ba nthuta botlhale batho ba ke a ba leboga go tletse ka gore ga ke se ke omane le monna wa me mo re tla tshwaretsang difeisi ka baka la ga Prima le mama le ba bangwe ba rammono ba ba nang ba nkela tlhoko thata basadi ba ke a ba leboga gonne ke swetse boammaaruri maikano a me ke a dirile mme ebile ke itse gore ntse bokane mosadi ke botlhale ga o le mosadi o se botlhale o kgona go tlogedisiwa ke mosadi o mongwe a go tlogedisa lelapa la gago a batla go le senya a re o nna mo go lone mme le mme Kay o mo lelapeng la gagwe jaaka ga gompieno a tlogetswe ke rre mo go lone mme a salantsa malatsi a mabedi a na a tshela o ne a phuntsa a phutha dikokwanyana tse bana ba bokgaitsadie re ntse re tla gonega re itumela le ene ke leboga Modimo bo ngwanaka lomphile tšhono e e leng gore la ga maitsiwang ka robala ka dingwaga le tsone dikalo ga nka tse ka ngongorela ebile ke gakgametse gore a tota thathanyana e tshwanang le nna a e ka jewa tiro e kana-kana e masisi ga godimo ga tiro ya mosadi ke ra gore lo sekola inyatsa bo ngwanaka ka moso go tla bo go didimetse nna emelelang ka gore ene o ne a tla emelelang tsala ya me ya bosakhutleng tsala ya me ya mannete ga ne ntse ke dira kwa game ke ne ke ntse ke phuthela mo ga Prima mme ka letsatsi le lengwe a tla a raya ngwana a rakwa o tsogare ko kgakala mme le ga ba tsena ba itumalana ga nna monate ile ba tsamaya ka goga kgetsi ya matonkomane ka tsa ngwetsi ya matsadi o tlohete o he bana ba bone gore bana ba ga mokobotsomane ga ba latlhega o ba tlogetse ka molao wa bone kone ke sesupo sa bone sa gore borakgadi agwe ba ratwa ne re ba rata thata bo matsale ba irelwa maši a madila ra tsisa go Mme Kenewang jaanong Ausi Kenewang o tsamaile a ise a je sentle ne santse ke rone o tla tshela le nna moa Modimo a lorato la Modimo lo ne le ene a tsamaye sentle mo tseleng e a kileng a e berekela ka dingwaga di le 10 ke a leboga batsadi go ga dikgato tsa rona ya leboga Phethego
mme Botsile Motlatlhedi tsala mme Mafuthi o ipaakantse o tlo bo ha tsa boagisane. Ya dumedisa Phutego ka leina le le maatla la ga Kgosi Jesu. Nna yo ke emeng hano ke bidiwa Lorraine Botsile Makutlo Motlhatlhedi. Ke kopane le Mme Kenewang Ausi Primrose Kgakatsi. Kala ha ke sena go Kala ha ke sena go nyalwa ka 1977. Re kopangwa ke batsadi ba rona bomma Motlhala le Ra Motlhala. Re kopangwa ke batsadi ba rona Mme Motlhala le Ra Motlhala a mewa ya bone e robale ka kagiso. Ausi e le motsadi ebile e le mmamalome. E ne e le mmamalome ka gore malome ke re Matsale Tshipikgano Motlhatlhedi o ne a bitsa malome mo Atlanegi a bitsa le ene Mma Motlhala a re ba laela re kana bana ba bo malome a bone ba ko Mahikeng jaanong ka gore ba kgakala lona ke lona bo malome a bone. Mme thumo e ba e dirile ka go tswerere ba re godisitse ba re nyadisitse go sena la ga le mathata re leboga Modimo ka seo. Ausi ne le motsadi o siameng thata o lorato a na le monyenya ka nako tsotlhe ebile a le dinyao. Mme ha dingwaga di ntse di tsamaya nna le ene we developed a special bond gore ra tshwaragana ka ga go hategileng. Mme ka ithuta go le gontsi thata mo go Mme Kenewang. Ke ithuta ka botshelo le ka tsa ngwao. Ke gopola nako e nngwe re na le bagolo ba bangwe go ga Mma Motlhala ba ntshupetsa ka ga ne ba gola ba tlhola ba dina ka teng ga santse e le banyana go le monate ruri ditshego di le kwa godimo. Ha ne a ka re Makutlo le nna ne ke utlwa tota gore o nkapesitse ka lorato ka gore o na le lorato lo le tona thata. Nako tsotlhe ga ke tla mo ga mme ke ne ke tswa ke hilwe sengwe a e ka nna koko kana nama. Mme gape ka ne le molemi yo wa popota ne re ja re kgora mo lapeng la rona a go mmidi go magapu ntšhe kana makgomane di ne di kgona go goroga ko ga boroni. Ke tla bona hela thaini kana malebo go ba tsena gore mme a re tle go goga. Ke lone lorato le leng gore ne le boitshaga mo go nna. Gompieno le nna ke molemi ke morui mme tse tsotlhe ke di rutilwe ke ene Ausi. Maloba ha a robaditswe ko sepatela ne ra bua ka mogala le ene a na le tadi le nna ke le ko ga boroni ka tsa bongaka jaaka le bona ke tsamaya ka dithobane yana. Motsadi yo le nna ke mo ratile ka lorato lo logolo. Ke ne ke le gane maloba ka Sontaga ka boipuso pele ga a tla re tlogela ka Laboraro. A nna le nna a bua le nna e le Ausi a ntse a tshwana hela le ga ne ke bona gore gone mme o bokoa. Mme
ke leboga modimo ka gore re kgonne go laelana bagaetso Ausi K o godisitse bana ba gagwe mme a ba ruta gore ba rate batho hela jaaka ene ke dumela gore re tla tswelela re tshela mmogo hela jaaka re ne re ntse gonne o re godisitse rotlhe hela bana ba gara motlhala ga gona kwa rena o sa itseng lorato la gagwe re leboga modimo ka botshelo jwa gagwe a mo a gagwe o robale ka kagiso ra leboga mamotlhatlhedi Mema Futhi Mamononi moagisani tlotlo Kgakatsi le ka bo Mutle lo tulaganya dikoloi tlotlo Kgakatsi Raymond le ka bo lo tulaganya dikoloi mo leineng le maatla la gagwe se Jesu leina le legologolo mo maineng a otlhe Ausi K ke tsala mme ga se tsala ke motsadi ke gore ge tsebo go Ausi K ka 1966 ke tswa mo go rapitse ke tsewa ke ba Ramononi ka tla go rara mo go Ausi K Ausi K ya nthuta ditiro di le dintsi ne ke santse ke le ngwananyana ne ke le 19 years ke gore ga mo Goodhope Ausi K a nkgorotsa a nkatlarela a tswa motsadi wa me a nthuta ditiro tsa go batla dingwetsi tsa go batla bagwe Ausi K ya ntsama le nna a nthuta nkgonne ke mmatletse dingwetsi ke mmatletse bakhwenyana ile go tswa ho Ausi K a go nthuta ke nyalwa ke ngwana ke wena e tshwara motsho Ausi K yo ile gore ba tshwara le ka diatla le ka mabogo le ka dipoleke gore le nna tiro ile mo lapeng mo wa go nna ba mpolelela ke tla phakela go le kana se tshwere modumo ga Ausi K se tswa maitsibo ka moso gape phakela ke ya a nthuta Ausi K a le pelo telele ba lo rato le re wa gagwe le re bitsana so ka mang ha ke tla ke mithela so ha o to go tshimo tla go go ka he so ka mang tla le se goro tla ba a so ka mang le ke e re Kgakatsi e le gore ke batho ba ba pelo e ka pontle ha o tla tsholela o ja ha o sona go ja go a go tshimong wa go robelwa mmidi a kana maraka a kana magapu o tla o re ha o tswa mo ba ra Kgakatsi mo ba Ausi K ke mitsa Ausi K yena tsa se le ngare le ba tla le mo tirong o itlhaba matshelo a batho mo gae ka ga tlhoka ha ya mo pelo e ntlhantse ke be ke rapa mehale a re hey tsoga MC guy ya antshidila eta re go bereka eta a ba ntshila ke be ke tsoga ke tsana mo tirong ke bereka kana re mo tirong ya ngwana Ausi K ya ntare mma ha o le mosadi o ithute go nna pelo telele ha o le mo lwapeng lo gago ke le batho ba ba lorato thata bana ba Ausi K ba nkitse tota ke gore ba ka ntha go ka teala gate ke mmangwana a bona ha ke na le bona mme re latlhegetse ba gaetso mme ga ra latlhegela lo se bana ba Ausi K le re maatlane ga lo latlhegela lo na re latlhegetse mme re teng lo se go lo sala re ka togologana re nne ala ya ka ile batsadi ba ba santse ba tshela ga ba re ntse re le mmogo le go mpiono re nneng hela jalo ba gaetso ka gore e tsela ke a rona rotlhe
mme le nna ga ke ntse yana ke kopa modimo wa me o ke o rapelang ke gore modimo tsatsi la o batla mmoa wa me a se ka ka sotlega a ke ithobalele hela ere ga bana ba tsoga ka moso ba itlhele ke tsamaile ga ke batle go pitikolola ba gaetsho mo botshelong jwane ke se ke se kopa mo modimo wa me gore morena modimo wa me ka gore ke a itse gone gore ke tla huloga nako nngwe a leng gone ga ke itse go itse ena ra re ko magodimong ke tla ema le ka Rale Mane Malebogo Kgakatsi delegate ke moemedi wa bana. ke Jesu Kriste gompieno ga go bonolo listen motho o tsamaileng o ke ka go tsamaile ho Centralia ke ona bereka o sa kgathalese gore seemo ke se sentseng go re le malatsi a gago a bohelo o na le active go kete mo go nna tota ebile ke go mama ke kopa Veronica go peleng ke le morena go mme ke kopa lo yo pele ka mashitla tota ke tle ke kgona gore ke bue ka ke inkele morena KO ele K1 o twa go teke ngwana ga mmagwa lesi K inele ke tata ke bua ka a coat of many colors K na go se dingwe o na ka nna lo rato le le bole le tsitsi ba nyamile na go engwe ka go bihela jaaka e ke toka ga go itse na go engwe o tla me a le bole le leng gape le ha khamatsang e tla mo gore ngadile re bile ha re go hako ha re gope ko batho ba ga ba re tse sentle a ba rare ngwana mma motho mosidi wa pitsa wa mo itshasa go sa kgathalese gore seemo ke se sentseng jang ha go tla diemo tse dintseng jana wa emelela wa go ga ngwaneng wa ga mma a bo re emelela go tsamara go dira tiro go tla ba ra go dira tiro teng KO o na itsege go ga sister B bane ba itse gore wo ke tricop le kwa ga makhe bane ba itse gore yo gore KO na gore o ka nna le lorato a dira ditiro a re mme ha se tsa tla go bolelela dibage wa go di bolelela kana go e bile ga go dikologi ana ntlha se ka go nyala KO le motho o rata lenyalo ka tsela engwe ya kamatsang tsa mo tla ke moraka ga re lenyalo ga se achievement lenyalo ke blessing ke ditsogatso tsa modimo be nna ke go nna botoka ha se tsa majano wa ntlha sa ntare go ra gore ga o itse go tsela le batho sentle ha o bona go sena monno o batlang go nna tla go ra gore ga o tsela le batho sentle e batho me nna ga ma ke nyalwa ke kagiso ga mmangwantse kagiso ke o ga nyalo tla ke nyalo ke ha re wena wa bana o ngwana bona ke ganya le basadi ba go ba batlang ba role bana e ba okay
e ne e re ha re ke tsile go shapa ga o ka ke wa go tlogela sa go shapa bogolo setaboge thata a go kape a go betselohetse ha e seng jalo hela bosigo ga ka o le mo go tse di 4 khona wa goroga ka bo 4 phakela bo le monate wa go diapola sa tseng wa ba dira itumeleng jalo a ke re re se re motlhali itumeleng o sala di ragile e re le ha re ana itlhela bonolo wa ga sister dia tsile go lala kwa a ja bonolo ka thuko bonolo ga itse o ra wa tle go iteo motho ka bofo o sa ntsa ja go roko wa inyanyarela he batho nkante ke ngwana ga nna ke he ntse go teng itumele itse le ngwana ga nna ke sorry no a se tsa mo shati itumeleng a so modimo ene le motho o ratang kereke tota ka pelo ha ntse o dimoka kana re wa kerekeng wa o mo tshwara mo tseleng a tlogela koloi ga re tota o itlhaganelang ka ke koloi ya go re sa go kere o tla mo tshwara mo tseleng a tsamaya ko mesunyaneng ko utlwana ene le Walter Sevara jaanong utlwanang o tla ba bolela gore ha le Walter Sevara ga o tsene late ko kerekeng tsa se re utlwanang a ba tsena late ko kerekeng ha tsene late ko kerekeng jaanong o mmolela gore ke a go shapa ra na tshwere bothata kwa o ntse kwa o tsene late utlwanang a ba tsa gore nya ke kganyela ya itile utlwanang a ba le o kisediwa ka ha rumo a ba bidiwa ba tsana ka ka moreng ha tsana ka ka moreng a iska tlhola mmotsa ba mo phamola ba mo kope a mo jaka thupo ukwana wa struggleela go sia khantela a ke be a tla nthusa motho o tla la mpolei kana go tla wa papa ha iska tlhola bo tsaile papa re ana ba phamola mosimana mo tswala smoko ha go tsetse smoko ke ya mo ita ha na mo ita kana go ukwana wa le selo ga smoko ga go tsankeng mo so ha mo le seletsa ukwana ke ya he na ro batla go bola ngwana ga tadi ke go tshwarisa na ngwana ga tadi e tsotsi tala ke na go engwe o raya papa ba tsa go rekisa dikgomo ha go tsa go rekisa dikgomo madi a temone khum papa wa nantsa re ana batho ba le ha re nthusa se a re ana mma go therwa ba tla Ausi chance a tla ba eta papa madi a go ba hela go bankeng se go ba batho ba tla lo tlhasela ba tsa go rona le madi mo lapeng a bo ile gore papa o tsa madi wa go ba ga rera a bo ile gore ha le go gala boraro a mmolela ke batla madi a la bone madi a eng kenyana le tiro go kerekeng go na go theogela le se ka la bona nna le tsentse dingalo go kerekeng la tsa go rona nna sa re tsenya dingalo le rona na re tsentse madi a nna wa na ntsha kgwedi ha e hela ra le ha ra ntsha go ra ise ha papa re nya madi ke ise ko bankeng o isitse madi ko bankeng o isa madi ko bankeng ka jang o sa nthase a re nya chance ha le ha ona ga go la gore madi a re go a re le gore chance nna mosadi wa gago chance ke ena a tlang ha tla go rera madi mo jareteng ya a tloga mana wa papa ntsare papa ha sna sa ka se bua tsa ba tota tla mmanyana o rata dilo ba tu a bo ile gore a re bile chance ha tse hela ha tsena ke bolela monna ga go gore mosadi wa gago a ke go laola go la peng la gago mosadi wa gago ruta ke go tla go laola tseno ha magotharwa tsena re eme se dikgang gore a dithono re bona motho a nna tse di diela tseno khantela a re nyambala tla mo gona le batla ke kgaoganya le nnana wa ka ke ba gore magotharwa o bidwa nnana re le bantsi ela le ha ga re rona le bana magotharwa ba heta bidwa go ra tota magotharwa mpore nna last born and then a re tse rona nne re tswa ka ya rona ibile ha re boki ene na bidwa nnana ne lwa bo 6 akanya hena abo ga go dimo ga mo go nna le ba bang kana re 11 abo e le gore tsatsi le lengwe ke he ditori tsa go di ka phirimisa letsatsi tsatsi le lengwe jaanong ke tsa mamo go se jaanong nya sa madi se wetse mosadi na apalwa ke go tawa ke re jaanong o mme go ra gore nne gona le sengwe se ba se tlhakanetseng na apalwa ke gore a motlhasego nako nngwe abo e le gore lorato na itlwetse ke o na shapa gore ha o le hatla se ga go ka go thuba ka fortlapa o sa lo ha khametse ne le motho e leng gore ha re emelela dira selo ka speed o hetse lo hetse kga lorato na itlwetse lorato o tswa khakala ka go itlwetsa go botoutu jo go tlhakatlhakane lorato hela ka di body 20 sa ga December wa emelela kyo
phakealela ka bo 5 lorato go thela metsi wa tlhapa wa tsamaya wa boitaumo ga go sa tse go tsuriwa lorato gayo ga te nna ke bidiwa kana go bona nako ditsa nna re lorato go robetse boe a re lorato gayo a re lorato a tswa ile kae ka re ga ke itse gore lorato o ile ka nna ke bone phakealela a re ngwanyana Kwena o poison nna ya mme a re ga ke re lorato ile monnao a tsamaya o sa itse so lo se dumalane ngwanyana Kwena o mo poisonela ba he ba tumba mo nna ke re dendang lorato ba tsamaya ke rile hela ha e go ga di 24 ha ka ke wa go jala Christmas ka go di 24 mo le mo wa ga mma go ra go nna le teng go te ga mma ile di 24 ba go ga ka re lorato di thomile ga tsile go betswa go robotswe papa ebile ha ka riana ha kopana le lorato mo passage a re ngwanyana Kwena ke tsile go o paletse lorato o re ngwanyana Kwena o feitse fo motho wa go bala 6 o se ntse o tsamatsela tsa go itaulo o sa ithuti lorato ke motho o paletse nthata yena o na bala go a go se yo go standard 6 a bala standard 6 ebile re rata bona gore kana motho ha tshwana le bokhe yang sejana go bona go motho o dinyana lwa mo akanyetsa yanong a ba raki ya re mma na ile go lwa mpetsa le go polela ngwana ka gore nna ke pregnant ke mathata a wena gore ke wa go rapa ba a le ngwana wa ga go re musetse go 6 ra re go ra le ke se mo paletse ke tholegile kae ile ha di go le tloga tla go bula mago thobo o sile ga yo tsile go tsaya bana ba gagwe bana ne ba tsile go diding lo rato tsana kwa go lo rato o phutha dibeke ha phutha dibeke o itharu wa ke o tsile go nna ha o berekela ngwana ba ga go ba tshwana go sa itse gore gate o paletse ke sekete lo rato lo rata batho ba le pregnant nna ke a sekele ga ke le mana dedicate for those beautiful memories. Re tla bore re tsene ko baemeding ba dikopano ba kereke. Re tla simolla ka moemedi wa kereke a ba latelwa ke moemedi wa kopano ba babedi hela yalo ha ne ba kgona gore a nne motho a le mongwe hela nka boti ke le boka thata re setse re utlwile ka K gore K e ne le motho yo ntseng jang mme le ko kereke o na ntse hela jang bogale ba gagwe bo le boja dibata K e ne e le mme yo lerato mo kerekeng la ntse le bogale jang K re na le bana ko kerekeng ba bidiwa bofatere ba le sa itseng ko kerekeng ya Roma re na le bofala K o na tla re ngwanyana o go tsamaya ko ntlong go ya go bona gore bana ba ja ha ke tswa ke mmala gore K bana ba bolwa ke tla ba le gore o kae o tla ba bula kopelo madi a gona sa nne mo spatšheng anna mo khabare le nne le lebe di khabara tsa buka tsa K o tla ba bula khabara ya buka o tla ba ntsha 200 ka fo mosadi o ana sepatšhe anna hela go K go na le nako ya thobo ko kerekeng ya rona ha le mile re bona ka ene tla batla thetsa mmidi monna e tletse
a re ke a go neela bongwana ke ko kerekeng go baja magapu re ne re kwala ka ene pele gore dijo di teng di budule ke lerato le le kana-kana le la gagwe ga bona gope o tsenang mo Goodhope mo o sa rutiwang ke Kay rotlhe le rona gore bona re apere yana Kay a tsamayng teng ga o tla mo kerekeng o ka re o tlhoname ka ba go gala ko thoko gorile Kay o ba rile rane o jana le jana hei mosadi a nyetse go a buele ko godimo tla go gogela tse mosadi ga a nyetse go buela tlase hei mosadi o na nkgoba marapo tota mme ka amogela se a se bua mo gompieno go rena lerato kagiso bopelotelele ko lapeng la me tse ne ke di tsaya mo go Kay ko kerekeng ya Roma bana botlhe le bana ba bana ga gona o ka re mo tsena ga le ga rutiwa ke Kay bophepa ko kerekeng o re rutile hela jana Kay hela sana a ntlola ka sone la batla ke nna moeteledipele gotlhe ke re Kay wa nkimetsa a hei thomo ga e gane ngwanyana Kwena ke tlabe ke inela ba ntira modulasetilo wa kereke modulasetilo wa bagolo he batho ba modimo Kay ya ke tla kgona basadi bagolo ba a re nna ga a tshobue le bone kore ga mme a ka dira phoso e le mme yo motona ke tlabe ke ya ko go ene Kay yaanong wa re ke re yaanong ga motsadi wa me a dira jaana ke tla bua le ene ke re a tla kwa ke tla go thusa mme tse re nne hatsi re buisana jarata ele ya rona ya kereke bophepa ba yone ha re batho ba ithaopa gore ba go tlhagola o ntsha madi ga se teng ko kopelong kwa o ntsha madi o tla ba re o tlhola o apetse batho bago ba seke ba bereka ka tlala mo kerekeng ya mare a thusa bakeresete ba geso re latlhegetswe ga ke so nka mmitsa history ya Roma a mpa eng buka he batho re latlhegetswe ke motsadi nna ebile ka ne ke le batho ba mpitsa motswakwa ga ke a gae jaana o ntsha ko kopelong kwa tsa ngwana ka o tlo o palame ene le mme mma motlhatlhedi yanko mmona a tla ka ditshipi a latetse lerato la ga Kay ke bona ba re godisitseng mo kerekeng e katoliki o ka re mowa wa ga mama o ka bobala ka kagiso ra leboga mamodedi ke tsaya gore e wetse a kere bakatoliki kgotsa go na le moemedi o mongwe wa kopana mataposa wa kolo ya 597 BER ba go kopa ke itinga le gore o ba thuse sengwe ba rulaganya dikoloi yana ba kopa gore o go ba supisetsa koloi o e beye sentle me re brother Taposa moemedi wa St. Anne nna ke godisitswe ke Mme Primrose Kgakatsi mo kopanong ya St. Anne. Nna ke itletse bagolo ba ba tona bo mme Kgakatsi bo mme Motshabi bo mme Mokgatlhe bo mme o na le monyane mo go bone ke mme Motlhatlhedi
irile ke tsena ke itlhetse Primrose a ise apare santse a le mosweu ka tsena le bone bagolo ba ba rata bo sekong mo kerekeng re ne re kgona gore re go tlhola ko kerekeng re apeile kabu re tlhagola kereke na ba rata kereke e nnang e le sekong mme ka nako eo ne re ba utlwa batsadi ba ba rona ba ha ba re ka re bokane bo ngwana ka re a go tlhola ko kerekeng re a go tlhola teng re bereka kereke ne santse e tsenela mo setlhareng mo mokaleng o mo kgorong o re o bonang bole ne re tsenela ho raya ile re ntse re ile ra re tota nne re ka dira jang gore re tsenele mo kerekeng ka gore ha pula ena go le Sontaga ra nna ra go ya kereke pula e sena go sa ga be re reka disamente re foroma ditena re na le Kgakatsi Kgakatsi ne le motho o pelotele ba gaetso ne re ha re wa itsetsepela bo utlwa hela ngwanyana kwe tota ke mo le setshwakganyana nna ile ka rana o ka itlhelang kgwa tota re tla be re foroma e tona tota 6 ya bogologolo e seng ya gompieno kgaola le theka mme ba gaetsho raya ra tla ra bona kereke ra nna mo kereke ra nna mo kereke ra tswa mo setlhareng mme kereke ya rona gompieno ga re go bolelela jana e godile ka Mme Kgakatsi mo kerekeng moo ke le a ruta ditlelase a nkgwagela mo ka ruta ditlelase naye ra ruta ditlelase ka tlhomamisiwa ne ke tswa ko sele ne ke tshwana le ra tlhomami ka bona ka ra tsena mo tlelaseng ya tlhatso ka tsena mo tlelaseng ya tlhomamiso irile ke tswa mo wa nthare ngwanyana wa go apara wa go sa aparong ka mora ka re okay ga se ke batle go apara a re mme nna ke go ra ke re wa go apara ka tsamaya ka ya ko go bomme ka go tsenelela tlelase ya neta ya ka tsena nna ke ise ke apara e le tsholo ga tshwanetse gore ke go apara ke tlola ngwana ke a nna ke ya batla go apara ile ka ngwaga ene ke apara ka yone nna ke tswa go apara ka ngwaga botlhano ke a go apara ko tlokong ile ha ke tswa kwa ke sena go apara a re yaanong ra thebogela ra ruta ditlelase le kei ra ruta mo kopanong ya Santana ha Mamtlhatlhedi a sena go kgaogana le rona jaana re jaanong ra theogela a re o nna modulasetilo wa kopano ye ka tsena mo kopanong ka nna modulasetilo ba gaetsho ga se ke tsogope gore nna ke tšhe mo legopela mo ditumong tse tsa ga Santana irile ga go tsena dinare ka tlhophia go nna mo dinareng Mamtlhatlhedi dielo kedi ha ke tswa mo dinareng ke ba ra ke re yaanong ke a itapolosa bathong dinare ke tsamaile thata a ntha re mataposa o tsena mo kopanong o nna modulasetilo ke pitso ya go pitsa eo fa tere le ena ba nthare ke pitso a gago a ko modulasetilong jwa kopano ya ga Santana go kenegela jaana ke boela segapelwa botlhano mo kopanong ya Santana ke ntse ke le modulasetilo ke modulasetilo gompieno ke ntse ke le modulasetilo wa ka kei maloba a tla go tsenwa ke bolwetse jaana o ne a tswa ko kerekeng ha a tsena ko kerekeng a re ganyana ke nene madi a kae ra re nya madi a kopane keng
ara mafatelo ja halobele madiko bankeng ja ra re nyame ra le ka are no ska le ka banyana ke batho ba ke bana ba lona ba ba le mo lona maloba ke be ke a go mothola go spatela ha ke tsena go spatela one time na ke batla madiane ka moso a ke suya ga ke batle gore ke se ka madi ka a go ntirela go ja go ntirela kopa ra re nyama karma ka go direla hey a ba batla go mpa ha tshiko se patela re he ngwana re nyama a re ga ka ja ba go lesa kana mme go a tswa a re tsamaya a go tsie o motho ka be ke tsamaya ke motho ka lantsi jalo ke ba ga ine le motho yo leng gore tota ga a laoli hela mo kopang a bona ka re ntse ana re le bomme ba malapa ke ona a re rerela a re bolelela gore le lapa le tshwarwa jang ona go bolelela gore he monna ga e be ka dinao he ha bona ga kala we go ntle wo go nna ha tshi o tla re tswa kwa o ithela didimetsiko ibile a mo lotlo ke ine motho ona a siame ona a sa batho busula ona a rata lorato ba ga etso ha re ka bua ka ke ka bua letsatsi la bala phirima go ba go Jesu Kriste ba le boga mataposa re direle modimo malatsi ke a leboga phutego nako e re siile ke tla bopile Madiba melaetsa e tla re ga ba hetsa go bo go tsena ra dikoloi Raymond Kgakatsi le ka bo Mmutle ba re ha tekodiso ya gore dikoloi di tla tsamaya jang mme ha etsa go bo go tsena baruti ka lehoko re bo re emela re amabiteng ba ka mphonyane khudu se go fatso Kgakatsi le tebo ka bomo tla lo palle melaetsa ya dithunya ke ga ke se mo tsamaiso ke na le Kgakatsi le ene tla ha ba hetsa go bala melaetsa e o tla tsweledisa tiro mme re ntse re le mmogo ba ka mpho The pain of losing a mom is deep. I know you are resting in peace, my angel. You were my strength, my happiness, applauded me during my success. I will forever cherish the best moments we had. We love you always with love from Madiba. Dearest Magriza, your last words to me were, "Ako ithuite wanaka, ithuite hela thata thata." Little did I know how you were bidding me goodbye. I hope you are happy with your husband. Monna ho wa letlapa, as you have said. Rest in peace. I love you. From Bora Mokhaetso, Botalo Tewat Serwe. Ma rona, nkukwa rona, re go robatsa ka sefela, ke na le modisa, a mo a gago o bone boikhutso. Granny, I still can't believe you were, I still can't believe it. You were not only our grandma, but a friend too. You were a hard worker, persistent, and a lover of education. I will miss the times we watched Makula. You speaking big English words.
delicate gems. Okay. To Mama Ikepo, our dearest condolences for the loss of your mother, with sympathy from your former co-workers at Gender Affairs. From Lana, hi Granny, I want to thank you for the love and sacrifice you've made for me. You have given us love. We will really miss you so much. From Mendoza to Granny, I want to take this moment to thank you for everything you've done, the teachings, love and the sacrifice. You've been a good mother to us, taught us everything. We are what we are just because of you. You never judged us, instead supported us through everything. I hope I will be able to fulfill the last words you said to me. Let's hope. Let's hope I get married to a loving husband like yours. Yeah. I remember the last words you said to me on Monday. Mona o bona ka nko. Le kgetsi o motona ngwanaka a ko nyala. I will never disappoint you. I will become the best chief. Oh, the best chef. Ga bona sepe se se ka re kgaoganyane lorato la modimo mme mogolo o re rutile tshwaragano le lorato se re tla sanang le disweledisi bana ba ga monna ba itseng rest in peace mme mogolo o re tlogetse ka tumelo K1 re tla nna re itshebeditse. May your soul rest in eternal peace and may God welcome you into his living food. Rest my Krisa. Tell my Bikisa we say hi from your grandchildren Mandu Kitiwo BK. K o re gotlitse ka lerato ga mmogo le bana ba rona wa nyadisa le monna rona o no se nkuku a rona hela o no le mma rona ga mmogo le tsala ya rona e ne ile wena yo re iphimolelang dikeledisi mo go wena. You were our hope, comforter, strength and our smile keeper. Your death has really saddened our hearts, but it is well, for we know God. Re itse modimo o re mo ratileng ga mmogo le kereke a mo ga go robala ka kagiso maise bana ba ga Simpini. Oh me, Tota, I'm still in shock and denial about your passing, but there's nothing I can do about it. Tota hela ke lemogile fela thata gore o bo re godisitse ka dina la ga Jesu ebile o re rata go nna batho ba boikobo ebile ba lerato tota. There's no way I can thank you enough. Ka lorato go tswa ko mme wa gago Mike Sophia Masepe AK Mamokete. To my lovely grandmother, mentor and daughter, may your soul rest in peace. God but never forgotten. Ana yo buisebo repelele. K1 ke le ngwana wa gago Montsho Ephraim Nora. Ke go robatsa ka September 23. Ke lebogela tumelo e nkgoditseng ka yone. Amorena modimo a amogele mowa wa gago. A go amogele go lesomong la baitshepi ba gago. Amen. Mama re go lebogela lorato lo re fileng lone lo no le bothitho thata o re godisitse ga mmogo le bana ba rona. Re tla sala re tshegeditse lorato le Robala ka kagiso mamzo re tla sala re go gopola. Robala ka setela 166 Roman Catholic Church from Raboka and Maboka. Lora ra leboga ditlogo ka melaetsa eo ke tla kopa pele ga bona dikoloi Johnson o re balele botshelo jwa
Dumela phetogo ya modimo ke tla kopa re tshe ba bana le maoto gore re tse botshelo jwa ga mme. Mme Kenewang Primrose Elizabeth Kgakatsi ni Pepeng o tshotswe ka kgwedi ya bohera bobedi letsatsi la 20 le bohera bobedi ngwaga wa 1939 kwa letlhakanelo ra Pulane ko kgaolong ya Ditsobo tla kwa Lichtenburg. Mme Kenewang ke moradi a kganyitsi le Simon Pepeng le mme Sophia Masepe Pepeng Mono. Kganyitsi le ena a tsetswe ke rre Ramontsane le ngwana wa Pepeng. Pepeng e le morwa ke Memang e le morwa Sethetho e le ngwana wa Motswasele a tsetswe ke Setšhele a tsetswe ke Kwena a tsetswe ke Laela Metsi kwa nokeng kwa Molepolole kwa Bokone. Mme Sophia Masepe Pepeng Mono ene e le morwadi a Pheko Pitso le mme Susan Pitso. Pheko a tswala ke rre Tsie kwa Tlokweng. Mme Susan ena a tswala ke rre Ramasesane Modibedi le mme Baila Tshipi Modibedi kwa Phuting. Mme Kenewang o simolotse sekolo sa gagwe kwa letlhakane lo Rapulane a tla tsweledisa sekolo sa gagwe kwa St. Mary's kwa Papatlo mo Morolong go ema ka lekwalo la 4. O ne a tsena mo nyalong ya boitshepo le rre moatlanegi David Mpeya Kgakatsi ka ngwaga wa 1960 mme ba sogofadiwa ka bana ba le 11, bana ba basimane ba le 3, basetsana ba hera bobedi. O eteletse pele ke rre le ngwana wa mosetsana. O tlogela ditlogolo di le 24, dikokomana di hera bobedi. O tlogela betsi ba le 3, bagwe ba le 5, mme o tlogela batsala le ene ba le 5. Jaaka re itse bagetso, mme ene le leloko le le popota la ga mme Ana yo boitshepo kwa kerekeng ya Katoliki. E ne le molemi ebile a ruile. Robala ka kagiso Kwena ya Madiba. Le ka nna ha se bagetso. Pele ga ke busetsa tiro go baruti ke tla kopa borra dikoloi Kgakatsi le Kabo Butle go tla ka kwano. Mme ba ba latelang bone e tla nna batshwari ba ke se go ya kokolong e Bonthuso Kgakatsi, Kopano Pitso, Tebo Kgakatsi, Koketso Motlhatlhedi, Lorato Boe, ke Lebogile Molefi, Mono Letswiti, Dolph Mono. Basadi o setse go dumedisitswe. Ano basadi ba ka la dikoloi le meana. Koloi tsa baruti. Koloi ya B597 BER. E go latela ngwa ya moruti 379 BRA. Ga go latela koloi ya e tla be nyepegile Masen A. E khomdi ba batsadi ba me ke B614 ARX. A be go latela koloi e tla be e sotse Maro go tswa go tla be go latela e tla go latela tsa bana. Ha go tswa koloi tsa bana motsadi wa me go tla go batsadi tla go latela koloi ya MC B470 BTT. A be go tsena koloi ya Dileso e khomdi batsadi ke BHP. Go tswa go batsadi ba me ke go pora a go disaneng sentle mo tseleng. Re tlotaneng re itse gore go itse rena tsena ka nang le ntsenang so ba re hele tsona ba re tswa ke a le bona Ka sehela se mashetla se sekalo ke tla bo ke biditse ke netse baruti ba ka tiro go etsweledisa. Mme ba ba latelang Thuso Kgakatsi, Kopano Pitso, Tebo Kgakatsi, Koketso Motlhatlhedi, Lorato Boe, ke Lebogile Molefi, Mono Letswiti, Dolph Mono ba bo ba ipaakantse ka sefela seo. Yeah.
Ako ba ko e Jesu Kriste ba ka uli? Rara kanna banga muro hatile mo rai kokobetsa mo mosong wa letsatsi la tsadi. Re ko morago ga nako ka tshwanelo e ka bo e ra 8:30 a bo re le mo lwapeng ba gaetso mme ra ikokobetsa mongamma batsadi ba ba rategang mo mosong wa tsatsi la matlhatso ke rumilwe ke borara gore ke tlo go bua ka Ausi K mme batsadi pele ga ke bua ka Ausi K ke rata ke kope modimo gore o nketelle pele go bua le bana ba ga Ausi K. Ausi K ke utlwile go gape ke mo Kwena gore ke mmina Kwena ye tona ye ntsho ke magwata ke le ntle ke le metsing ke borete tse ko ke tlholegang teng bana ba ga Ausi K makatoliki a mantla a rategang botsadi botlhe bo re thologile mokgosi mo kgweding ya diphalane ba gaetsho diphalane a le 20 dikete tse pedi ba gaetsho 24 re tsile go leba mo go Samuele wa ntlha kgaolo ke ya 12 temana re tsa temana ya ntlha le ya bobedi ba gaetsho setlhogo sa temana e sa re Samuele o lalana le Baiseraele yone ba gaetsho e buisega ka bokhutshwanyane hela ya re mme Samuele a raya Baiseraele a re ke utlwile tsotlhe tse ntseng lo di bua mme nna ke lonela kgosi e talo e telelang pele a re ke tsogetse ke thuntse tlhogo kagiso ya modimo batsadi ba ba rategang mo mosong wa letsatsi setlhogo se sengwe hela ke thuntse tlhogo ya maikuludu ke lonela kgosi e talo e telelang pele bana ba ga Ausi K mo mosong wa letsatsi utlwa mantswe a montle a re ke lonela kgosi ye talo e telelang pele re montsho wa Kgakatsi ke kgosi mo bapeng le ba gaetshole tsotlhe tse ntseng di dirwa ke Ausi K di mo go yena ka ba ka gopola batshameki ba kgwele ya dinao kana ba nna 11 ha ba tsena mo teng ga Robala ba gaetso go na le yo telang ko pele yo tlhabang dintlha go na le yo nnang ko dikoteng go itsa dintlha go tsena go na le yo nnang ha gare a botemontsho mo teng ga Robala ba gaetso ba rolong ha ba bua ba re ke distributora kana ke supplier a le ha gare mo teng ga Robala basimane ba hantse ba tshameka kgwele ya dinao ha ka re go ya senyega ba isa go go yena wa aga dikgwele tse wa ba nela gore ba tle ba banya phenyo mo motshamekong wa bona a botse montsho nako e ke ga go ye Ausi K o tsamaile Ausi K o tsamaile ba gaetsho nako e ke ga go botse montsho o hagare ga bana ba ga Kgakatsi le masika Kwena distributora wa banela tsotlhe tse ba di bongoregelang kana ba amogela tsotlhe tse di molemo maabane go builwe ka le go kula lengwe tsela lo a itse ba gaetso ko ke ya mogo tsela lo a itse distributora ha koloi e tlhaela motlakase ba tsenya dilo mo go yone
gore se mo lebereke se sang bana ba Kgakatsi le boneng distributor ke kgosi ba gaetsho Samuel a re ke lonela kgosi e talo e trelang pele mo nakong ye ke rara yo ntseng yo sennela ruri ba ratiwa mo moreneng se dilang maikutlo re tibatsang dipelo modiri wa khutla ba gaetsho tsa gagwe tsa di molemo ba re di tla mosala morago mme nna ga ke batse di mosala morago ke batla di sale rona re sa re itsweledisa ka gore distributora ele ga e tla go gobala kana e bona karata ya khibidu ba gaetsho wa boa ba kopana batho ba gore ba tswedise motshameko batho ba bone phedi o ile go ikhutsa a re mo leseng a robaleng ka kagiso go loga go yang ba gaetsho ga gona ope yo ya go rarasa ka tsela ye batho bangwe ba tle ba re ke mmila o mosesane o haka ka mane opelang segela ga lo re ke go ikantse wena morena wa sa bogelo ba gaetsho segela sa teng sa re ke tla latela morena le ga batho ba ntshota ke gakolotswa ke ene go beng sa gagwe ka Jesu Kriste morena wa rona amen ba ba latelang ba nna ba ipaakantse thuso Kgakatsi kopano pitso tebo Kgakatsi koketso motlhatlhedi lorato bowe ke lebogile molefi mono le tshwiti le dolf mono le ka ipaakanya la gatela ka kwana ba ntse ke ba bitsa la ipaakanya a re rapeleng mo di morara re
nela mokaodingwe wa rona Mme Primrose Kenewang Kgakatsi mo diatleng tsa gago. Re solofela gore e tla re ka letsatsi la bofelo a tsogang mo baswing mmogo le botlhe ba ba swetseng mo go Keresete mme ba tshela ka bo sa khutleng le ene Keresete. Morena, re tsa dithapelo tsa rona a ko amogele mokaodingwe wa rona kwa parateising mme o re thuse go gomotsana ka tlhomamiso ya tumelo ya rona go fitlhela re kopanela rotlhe mo go Keresete go ya go nna nao le mokaodingwe wa rona ka bo sa khutleng. Re go kopa jalo ka Keresete morena wa rona. Kau pela sehila. Bisa turun, tangker. Kasih pelaseo, boleh baik badili ceng leka. Bakal so di kalau di sono cerita meja na, reskara derasa rama banner sia, bapak sono sohore baik tele sekopele. Kok ikia maruti, me ko tala kuliah kamarona, bok me le kuliah banai pasale moraho. Que a culpa que o padre sanha morro mamusong akong pino que o passe fela banata le tse itunya
Romana. Tsao ba tsebatse